Ике шулгайла Марат Никитин, ваш режиссере, соучастник ятлы илемлі фильм югерниче. Шаккунсенче республикана ырығы бар жетірі. Шерембелік минут пыраган картина пөдімтінчері онлайн мелебе ертіне Атлантис кинофестивальде кіске метрлы илемлі фильмсем хушинче пірреміш вырына дейвишне. Марат Никитин галзаваныдыр кеске метрлы фильма «Твады гуны герне». Шерлехи бұрныша қыдардаган кадр земгерлі бұлныне шудайлисен, кино ушканен талығы бек ішлеме девне демелі. Андя хартисем хойзен жебе кымалы юлна. Масылы сенсенже пірхарыс водырытлайшын. Вылягансене яланхилех кастинг киртерзе суйласа иліне. Чеваш патшалық Шамрыксен театрын артизі Наталья Ахмет пір вуны-вун билік шулгайалла Марат Никитинын тебір фильмінде үгеріннетші. Волкунда да амышын ролінде. Фильм веженже ман сценар, амыш сценарий хырмбай улать. Он үдінже те бір ажап евлензе улать. Чавын бада анада бір хамыр жұтлазыглардымыр, тада вайларах финал булать тезенге. Тада амыш сценар не выляма, херарым жын выл яланах сваплы. Хальхинде режиссер гурагана социалы драмы башу хышайарать. Теп герой Шамрык катчы. Хывырт пуйзагай мәмітленетте ямы тукшашын андықса, сакуна пысаган ушкын серебине керсе үгет. Иртне мірвешенде шанашкал яш сынарне тепчезе, Максим Осипов тағырвыны мұршылзенде Шамрык полны шинзембетер болзагалашны. Візем хызене мінлерек тұткаланыне, мінле тумба шүренине, пәрверін хушинде еплес Максимбе галашныне тепчене. Максима хойсынарлаган аджан шоби шалагайсақ шоқшылаттарны. Міншіндесен хойны бұрны жінде де йоныш шоужіне тіксаяма бұлдарны самансен бұлны еккен. Анжақ оның шоби фильм героинден телейлерек болны. Наталья Ахмет Максим Осипов бұлдарылықне уйырса балыртыры. Пиде тепленішлері хойын сценарийбе ман рандовыйларақ ішлері бұл деді профессиялі артистран бұл пиде мілегалас костюм ені беде, грим ені беде, бұл характер ені беде, жау сценарышне кірзіға сибеде пиде тепленішлері бұл мана пиде келеші жауын бада вылгатшына аны жүзінады бебе, тен бұл пулаз артиста инде. Криминалба шихланаган яшкереме тәрі шулгдардас тезе үгерне фильма Чеваш енри шалдей сен министерствиде ырланычы. Ерге сықлав жезем кино үгерегенсене тәрлі реквизит барза болышны. Режиссерда фильмра влягансемде пірлехи әшін юссыне ундюхнех курзадратчыш. Качызене урамра курзасында шутладып, урамра мілегалас. Шапкаланза жүреген качызенеде, хызине ергейлі тұтса жүреген качызенеде, манжын шағында күш чыретчик не бұшлат. Манжын дезесін бізен перін пуласлық шағын бадас шағынбек киноземі герзе и бір лайық, ябалазем, лайық Малегалас, вырынла эшсемдыват пыр пуль дезе жұтладып. Марат Никитин Шубашкарды кинофестивальде пәлдер шакайшын тилайық режиссура номинацирешін дернечі. Авал соучастник фильма малашнеде конкурсенде гдардашын. И бирына үзім шулешінде аны жусунатпыр. Тиваш еңгіларым Вали Марина Корягина, Михаил Солин.